Nibize nabanye nibuyise isithunzi senu ukuthi khona osisi bethu abathi abanithandi nini bathanda labangale yibona labo ngoba bona bayithandi ayithini thina esiyithandayo khohlwani asidlaleli nje ngasesidlekeni sekhwapha cha phambili ngobhuti base South Africa phambili amandla ngobhuti base South Africa phambili bese ngiza kwimbokodo ngithi hayi man yabo bakhona sisi base South Africa badayisa ngezo bese kuba khona nina ngicela nishayele izandla yabo nina into eniyenza khona ngeke ngambona ngisambona uMaya ngithe iqhamuka ivoteri likhandle emoto wavele wamaphambi kwayo washaya lempahla ngathi nazo lapho usenda imessage ukuthi noma ningasithela ngamanzi kodwa ngiyena isiqede namhlanje sizosenda imessage ukuthi ngeke basiqede nayi into engifuna uyidlulisa khona ngizondedela ngoba ngiyazi ukuthi vele sebesibalekelile right sekwanamhlanje la epoint yonke into wrong esikhala ngayo ngabantu bekufika iyenzeka la epoint shuthi asikakazi ukuhamba la epoint la epoint masikhuluma ngama drugs la epoint masikhuluma ngebhedlela eyigcwele nayi eDington lapha babangisa nathi bafuna ukuba khona masikhuluma ngesikole nasi isikole eDington phakathi futhi masikhuluma yonke into ebhedayo eyenziwa abantu bokufika ila nalamabhilidi abawuntshontshayo la amasela lawo thola phela sorry ngizozama ukusheshisa okay iyaphela lento into engizoyisho yabo ngithi mina umzabalazo awuqalwanga abantu abawu-10 million yangizwa umzabalazo awuqalanga abantu abawu-10 million waqala abantu bebangaka mhlawumbe futhi babe bancane ngisho kunalokho njengoba sila singabasusi bendaba kodwa njengoba siyisusa le ndaba sizoyiqeda futhi yebo ngiyagcine labantu bokufika la ezweni lethu bafethu alikho izwe leso solibuka lihamba phambi kwethu makumele kuba amaphoyisa asepoint esiphindela kuwona futhi siyowabuza ukuthi bathathelani imali zale gebengu zala sizobuyela futhi bafanele sokugundulula lama Nigerian adayisa ama drugs la xa usazosisabisa sizoya futhi mawufanele sekulama building lawa abulaliso DJ Waras namhlanje la sizoya engingabusho nje ukuthi eexile khathi abantu behambile beyolwela iapartheid ngenkathi belwa babe strategize so ngicela sihlale sila sonke niyangizwa namhlanje basilethele umlungu loya ukuthi azobhabhadisa abantu ngamanzi cela nimtshele ukuthi amanzi asiwasabi siyageza uyazi ukuthi ukuthela abantu aba-wrong ngamanzi abantu abafanele abathele ngamanzi abangavamisile vele ukugeza ibona labo esizinayo thina sinayo inkinga yamanzi ulwandle nje sibhuda size siyoshaya amadadamu phakathi so next time mebefuna ukusitshengisa ukuthi nathi sibatshengisa ukuthi asinisabi abasitshengise ngoba niyeke umuntu obephethe isibhamu laba street nisha ngesibhamu ngoba ninake thina abantu ngabe niyabanaka la epoint niyabayeka okulandelayo ke masibuya la sifuna ukubuya no-home affairs sizochecka le konke lokuncane ukuphuma la okudala ukuphathi nendawo ukuthi banawo yini amaphepha okuba la siye kulokhu sidala uhulumeni la lokho ethi everyone has a right to education lo everyone usho abantu base South Africa and if bengafuni uku-accepta lokho sizobenza baku-accept ngoba zange abantu bafela befela izwe lethu lizovela lithathwa abantu bokufika lento ye-oppression into eyinkinga ngento ye-oppression ukuthi abelungu khathi befika beza la eSouth Africa bafika nabo kanje beyabantu abafikile nje sorry mngani wami Teresa ngisho wena khathi befika abelungu la bafika beyabantu nje abafuna ukuhlala nathi bazwane nathi ba-coexiste nathi kwathi kujika base befuna usithatha over ngiyanitshela we are living in a modern day oppression yama-foreign
and ibona bafuna ukusithatha over manje. Lama bomb la ahlele bawangenisa lapha eBoda bazowenzani la? Kodwa ngifuna ukudlulisa umyalezo kuthi upresident wakwi-country kuthiwa upresident uCyril Ramaphosa. Ngifuna ukusho ukuthi iSouth Africa isikhulumile kaningi incenga ukuthi usinake, ungasinaki. At some point iSouth Africa ngeke negotiate nawe. At the end of the day sasingavotela ukuthi sizophathwa uhulumeni ofuna ukusitshela ukuthi senzeni ezweni lethu sifuneni. Sasivotela uhulumeni ozosilalela ukuthi yini sidingayo. Sivotela uhulumeni ozothi mayibona idingo zama-South Africans ukuthi na ama-South Africans angaqashiwe angasebenzi bese thi hayi man khona inkinga ekhona la, hawu nabo abantu bokufika begcwele nje bona bayasebenza, hayi asiqale silungise le nkinga yabantu bokufika sibakhiphe sifake abantu base-South Africa basebenze. Bese-ke uma ubona ukuthi ama-South Africa ayavilapha-ke ngoba ngithanda nokusho njalo usungadila nalokho sekusele ama-South Africans wodwa. Angeke silungise inkinga zethu nama-flaws ethu nokubheda kwethu kukhona abantu bangaphandle. Manje ngeke nje mina ngize ngilokhu ngibhekana vele nani niyabheda nezinto zenu enibheda ngazo. Kodwa kusiza ukulokhu ngibhekana nani njengamanje sisakhona abantu bokufika abafuna ukuthatha i-country sibhekile. So sithi-ke kusasa sizohlonipha ukuthi ungangezwe wezwe lakhe uthe ufuna ukukhuluma. Ngeke senze lutho. Sihlonipha yena ukuthi ufuna ukukhuluma. Sizomuzwa kodwa singamlaleli ngiyadlala. Sizomuzwa ukuthi uthini. Sithathe instruction yakho ukuthi uthini. Sithi bayede ngangezwe ezulu kodwa siyacela enkulumeni yakho ubeka abantu base South Africa phambili. Phela nje into esiyilwelayo. Sikhathele bafethu ngicela unicela ukuthi contactiwe i-white paper le kuthiwa file ama-submission kuyona. Ngicela nisubmit ngobuningi benu abangazi nizobona kwi-page lami. Niyabonisha into eyodwa nje noma ningashashwa ngokuningi ukuthi sikhathele ama-refugees manje. Angithi wonke umuntu lokhethwe i-refugee la asylum seeker. Wonke umuntu ngisho bathatha iphepha baliphotocopy athi refugee uyi-asylum seeker. Sesikhathele-ke manje le nto abayisayina ne-United Nations sicela ukuphuma thina ne-South Africa. Bathatha ama-refugees beyowasiza emazweni abo, right? But ngifuna ukunichazela into engithuse nakho konke ngale nto yama-refugees nize nibone ukuthi ngendlela esingekho safe ngayo. Siye kwi-meeting yaka-Home Affairs mayelana nayo i-white paper. Basitshela ukuthi ngifuna nizwe le nto ngoba ngifuna nizwe kahle. Angithi ngikhipha amafoni ngifuna le nipost ngoba ngifuna abantu base-South Africa bayizwe. I-Department yaka-Home Affairs ithi ngisho ngasuka indoda le eNigeria ibalekela uhulumeni wayo angazi noma nayo i-death penalty eNigeria ngikho sure. But la ekunezwe khona eline-death penalty ngishabe umuntu isigebengu ezidlwengula abantu abawu-100. Ngishabe kuthiwa angazi ngishabe kuthiwa udla abantu uyi-Hannibal. Ngishabe kuthiwa yini. Kodwa the minute efika la eSouth Africa ethi mina ngiyi-refugee ngibalekelwa ukubulawa ezweni lami cela ningithathe siyabathatha labo. Bathi umthetho wase-South Africa. Agcini-ke lapho agcini lapho. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi bayabathatha bayobabopha cha abanayo i-jurisdiction yobabopha. Kufanele babadedele nje emphakathini bahambe nathi. Bathi umthetho mebesho la eSouth Africa. Bathi la njengamanje bastuck ngiyangizwa bastuck enendoda yaseBotswana eyenza ubugebengu la eSouth Africa. Abakwazi ukuyideporta mayiphuma ejele ibuyele eBotswana ngoba kuthiwa eBotswana bazoyihenga. So kufanele ihlale la eSouth Africa. Kufanele ihlale ibe inkinga yethu. Ngoba thina isopopayi bezwe lonke lase-Africa, Africa for Africans. So engingakusho nje kuthina abantu base-South Africa lento yokuthi sizonda abantu bokufika ngiyengibabona abantu bethu bathi hayi nina nizonda abantu abamnyama abafana nani. Ubani othe umuntu omnyama ofana nathi akakwazi ukusicolonize. Ukhona owakusho lokho khona umthetho osho njalo. Kwasho bani ukuthi colonization i-oppression ikhamba ngabelungu kuphela. Njengamanje si-colonize si-oppresswa abantu abamnyama.
bathi bona besuka emazweni abo bamukela ukuthi uhulumeni wabo uyabashaya, bayakwamukela lokho. Bayakwamukela ukuthi uhulumeni wabo angabe uhulumeni for 80 years bangasho lutho. E-Uganda abantu bakhona bazobhikisha la eSouth Africa kodwa bayanga ngisho vota bevotela uhulumeni wabo babhikisha la eSouth Africa. Wonke umuntu onenkinga uza la eSouth Africa. Thina ke masinenkinga siyephi? Siyaphi guys? Asivumelekile emazweni abo. Kukhona la ngifuna ukubalekela khona manje nenkinga ngoba sinenkinga njengamanje. Asivumelekile emazweni abo kuyafana. Ayizame nje mina njengoba sinenkinga nohulumeni ukuya amanye amazwe ase-Africa kule Africa for Africans sibone ukuthi bazosamukela yini. Nizotest. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. This is Jacinta Ngobese. She's sending a message to my foreigners again, saying they will not stop fighting. They will not stop chasing them away until South Africa ibuyela to their rightful owners. Lekungiwo ma South Africans. Noma bamthuka lapha enkundleni yokuxhumana. She really doesn't care nkosi yami. Uthi nje yena uyophikelela. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.